recently Deshbharan, throughout the country, there have been cases of rape and protests have been held all over the country, including Goa. Candle march केलो लोकांनी, खूब कितें कितें डिमांड्स जाले. दिल्ली कमिशन फॉर वुमनाची जी चेअरमॅन आसा स्वाती मलिवाल हिणें हंगर स्ट्रायक सुरू केलो डिमांड करपाक की देर शूड बी ए ऑर्डिनन्स ऑर अ लॉ that punishes such criminals. आणि गव्हर्मेंटान 7-8 दीस पाशेस काडून तिजो हंगर स्ट्रायक पोवन लास्टाक हे प्रोमुलगेट केला. वी कॉंग्रेच्युलेट अँड कॉम्प्लिमेंट स्वाती मलिवाल, who is Aam Aadmi volunteer. She has taken it to logical conclusion, though it has never been mentioned anywhere. तिका credit दिवंक ना. Government was forced to issue the ordinance. आणि आमी हो टॉपिक आज घेता कित्याक की मिडियान सद्या गोंयच्यो खबरो येतात. गोंयान 322 रेप केसीस जाल्या फॉर द लास्ट 4 years and only 1.86% have been taken to logical conclusion, म्हणजे people are convicted only 1.86. So 322 rape cases happen in Goa in just last 4 years where the BJP has been ruling. Today BJP chief minister is not there. BJP chief minister is not there means home minister is not there. We do not know who is giving orders regarding maintenance of law and order in the state. And today if you go through the reports, the public prosecutor says that ह्यो ज्यो रेप केसी आसा हातून कन्विक्ट जायना हाचें कारण की द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जे आसता, पुलीस डिपार्टमेंट जे आसता, they do not create the base properly. The grounds जो required आसता ते नासता, प्रूफ नासता, एविडन्स नासता आणि हाचे खातीर चडशे केसींनी हे सगळे क्रिमिनल सुट्टात. आमी ह्या गोष्टीचो निशेध करता आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ह्या केसींचेर ताबडतोब एक तर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक सुरू करचें आणि दुसरें म्हणजे चीफ मिनिस्टराच्या जाग्यार होम मिनिस्टराच्या जाग्यार कोण तरी 3 मनशाची कमिटी नासतना एकट्याक पावर दिवचो.